svim omladinskim radnicama i radnicima, ovako specifično bih poručila da nauče osnove znakovnog jezika, da aktivno priđu mladima sa invaliditetom i da ih pitaju na koji način su oni isključeni iz drugih omladinskih programa. Zato što često kada pričamo sa mladima, pogotovo sa mladima koji nisu imali nikada pristup nekim takvim aktivnostima i kada ih pitamo na koji način možemo da prilagodimo, oni nisu sigurni kako može da se prilagodi, ne znaju šta mogu da traže. Ali onda ako ih pitamo, ok, zašto ti nisi mogla da nečemu prisustvuješ? Šta je ono što tebe isključilo? I onda nam oni kažu kao, aha, ok, to možemo da popravimo tako, tako i tako. Tako što ćemo da izaberemo prostor koji je pristupačan. Tako što ćemo da, na primjer, sa tim nekim informacijama gde pričamo kao šta će sve biti u okviru aktivnosti, ćemo da kažemo tačno podatke šta ti mladi mogu da očekuju, da bi oni znali, da bi se osjećali prosto slobodnije da se prijave, zato što znaju da smo mi tu i možemo da odgovorimo na sve potrebe. 23. uhvati film. Dostojanstven, slobodan, živ.